участоктар берилет экен. 6 сотуктан жер берилет экен. Андан сырткары жана мен айткандай 131 миң 32 миң рубль акча берилет экен. Bu yerde Şırnak'ta hiç kendi ikliması yok bu yerde. Bir yerde eldiki, bir yer eldiki. Abi pazarını pazarsa, emne kılsa kalavursun. Yani hemen her gün alıyor. En ertesi en geç kançada? 2000-жылды бияғыда, 2000-жылды бияғыда алынған. Анткени 1999 жылы мага токтом чыгып атат. 1998 жылы мага көлүк берип атат. Жеке менчик тууралуу. Мен силерге көрсөтөм. Свидетельство о праве собственности. 6000. Шырдаков Нуркул Тойчевич 1998 yılı gos imуществодан 6500 метр квадрат жарчы жерді базарная без номер жайдан тендер аркылы алган. Biz Lenina көчәсендә жашайбыз. Совет мезгилендә бу жерлер сноска төшкән. Лекин снос отменит булган. Бардыгыбызы гос актыбыз бар. И 2000 жылдың биягыда бардыгыбызы мэрия аркылы отмен булган жер тилкеси өзүмүзгө бүйүрүп чыккан токтомлор менен жашап келип атабыз. Bizde problemamızı şar meriyası, gosarkitektura, gosregistr и o'sha idoralar bizga problemalarimizni chechib berishda biz so'ranamiz. Bardığımız bu yerda pensioner invalidlari bor, semeyni shunday uy bo'lalar bor. Sizlardan so'ranish. Bizga haqiqat bo'yicha mezam cheginda to'xtom chiqarib berishini so'ranamiz. Sizni savolingiz bo'yicha Shirdakovda qandaydir dokument bormi deyapsiz-da? Bor ekan unda ham. Gos imуществоdan 98-yilda olgan dokumenti bor ekan. No 98-yilda olgan. Bu birinchi, во-первых. A во-вторых, bir sotda qatnashdim men ham hali bora olmadim, boshlagan borgani uchun. Bir sotda qatnashsam aytayapti-ki, advokat aytayapti. Bu 99-yili kelgan bu yerga. Bizdan kelgan bu yerga bozorni endi sotib olgan bu yerlarda уже nima o'nglashni boshlagan. Aytayapti-ki, bular qayerdan kelganini bilmay qoldim deydi. Men sud prosesida gapini qarang. Bularning qayerdan kelganini bilmay qoldim. Birinchidan, ikkinchidan men deydi bu yerlarni deydi olib bo'lgan edim. Bular как будто мы ворвались bu yerga. Ну, qayerdandir osmondan tushib yashayotgan bo'lib qoldik-da biz endi. Teshtashni mantixonani desanglar kerak. O'sha mantixonadan boshlab shu tushkichalikka meniki deyapti. Anan bu kishilar endi nalog haqiqati hozir ichkarida ham gap bo'ldi, to'lanadimi, to'lanmaydimi? Shu yo'llardan ham, даже Teshtashni mahallasida yo'lda o'tirgan shu bitta korovkada sotadimi, bitta yashida sotadimi, shulardan ham aqcha oladi-da. Endi oladi-da, o'shalar meniki deydi-da. Shu eshidagi misoli yashayotgan aholi inda yo'maydi-da, eshigini tagida o'tirgandan ham oladi shu narsani. Endi bilmaymiz, naskолько правильно, misoli kimga to'laydi, qanaqa qilib to'laydi, nima qiladi o'zini ishi. Atak shu mahalla. Shu yerdan boshlanadi. Qanday chechimlar chiqadi? Sot qanday desangiz bo'ladi. Misoli bir marta beradi. Misoli biznikini oladigan bo'lsangiz 609 akt, gos aktimiz nomeri shu. Shuni yo'q qilib ber. Keyingi safar borsangiz 2004-yildagi sud решение. Shuni yo'q qilib ber. Shunaqada. Inogda nima desangiz bo'ladi. Qolib ketaveradi sotlar. Mana chislaga. Shunaqa ekanda endi borasiz. Bugun bo'lmaydi deydi ekan, shunday ekanda. Bu qog'ozdabki, bu qog'ozdabki shunaqa ekan. Shu yerga snosqa berasiz to'chavu? Snos emas. Snos bo'lib bu yerdagilar narsani olib chiqib ketgan. 98-yildan beri bu yerlar meniki deyapti. Biz bilan hukumat talashmayapti-da. Частный лицо meniki deyapti. Bizga qiziqayotgan joyimiz nimagada shuncha yildan beri, 21 yildan beri nimaga indamodik ekan? Da? Indamodik ekan, nimaga indamodik ekan? Hatto biz uylar qurdik, devorlar o'nglanyapti, boshqa bo'lyapti endi har holdada endi. Nimaga shu kirilmagan, nimaga o'sha paytda aytilmagan, chiqib ketinglar bu yerdan, manaqa deb. Shu nimaga 21 yil o'tgandan keyin bu vazavnavit bo'ldi.
yana bo'lgandan keyin ham naq shu inson tarafiga nima bo'layotgani, sud решениялari shunday bo'layotgani bizni qiziqtiryapti-da. Shuning uchun Shu endi qiziqib og'irim. so'rashtirib ko'rmadingizmi? Voy, so'raganimiz shu yerga keldi-da. O'sha dokumentlar, ya'ni sud bo'lganda Gosregistrdan ham odam kelmay qo'yadi, kadastrdan ham odam kelmay qo'yadi, arxitekturadan ham odam kelmay qoladi. Endi ular обязательно kelib участвовать qilish kerak. U yerda kelib, dokumentlar shu eski dokumentlarni ko'tarib chiqib, yo'q, mana bunday ekan, bunday ekan. Bu yerda hech qanday, endi bu ko'rga ham ayon. Bu yerda Shirdaqovda hech qanday nimasi yo'q bu yerda. Bu yerda eldiki, bu yer eldiki. Bozorni, пожалуйста, endi qilsa qilaversin. Biz bozoriga asilmayapmiz. Shu sotib olgan joyini endi qilsa qilib, o'zi bilgandek qilaversin. Bu yerlardan qizil kitobni sizlar qancha yil oldingizlar? Bu yerda qizil kitoblarni Hammada har xilda. endi hammamiz har xil olgan. Eng ertasi, eng kechi qanchada? 2000-yilda buyog'ida, 2000-yilda buyog'ida olingan. 2000-yilda shahar meriyasini to'xtami chiqqan. Snos atmen deb. O'shunga baylanishdi. Arxitektura qayra chizmalarni chizib, qayra meriyani to'xtamiga asosan kadastrdan dokumentlarni barlig'ini taxtab olganmiz. O'shalarni dag'i qaravayapti-da. Sizlar 2000 berag'ini olgan bo'lsangizlar, biroq Shirdaqov 98 olgan bo'ladi o yerda sotib olib. Ova. 2 yil oldida olib. Bari kasal shunda Ошол bo'ladi. мэрия тараптарга кайрылып көрдүңүздөрбү? Meriya Эмне taraftarga деген qayrilib жоолторду алып атасыздар эми? Qizil kitob go'saktinglar bormi? Bor. Yashayvergilar, hech kim sizlarga meshayt etmaydi. Sotqa qayrilayotgan adamlar Qirg'izistonning гражданинleri. Prezidentga qayrilishdi, hukumatga qayrilishdi, generallik prokuraturaga qayrilishdi, obl sotqa qayrilishdi, UD'ga, MVD'ga, SMB'ga qisqasi hech yer qolgan yo'q. Bir de organ qolgan yo'q, bular arzamaga deydi. Men bulardan sotqa berip atam. Bulardan почти бардығын таныбайм мен бұлардың кім екенін. Анткени бұл жердің иелері башқа жақтарда жашайды екен. Бұл жерлерді арендаға беріп қояды екен. Беріп қойышқанда көп жылдан бері. Эми оның сілер 20-ші жолы журналистерге ушундай интервью беріп атқанымда мен. Анан илгери Клуб Кейжиге бердим, Спутникке бердим, Азаттыққа бердим, жана башка бардығы телевидениелерге беріп шықтым. Анан социалдық сеттерде дагы тармақтарда да аябай көп шықты бұл мәселелерчи. Эми тарихы мындай. Мен буларды сотқа беріп атқан себеби мен 1998 жылы шул жер Ленин жол Ош жаңырығы Ехағаша Ош садасы деген газетаға не шыққан, құлақтандыру шыққан. Шул жер сатылады деп. Көрсе бұл жер маға чейин 1996 жылы бір жол сатылған екен. Анда ақшасын төлөй қойып қайтарып алышқан екен. Андан кейін 1997 жылы сатылған екен. Анда дағы ақшасын төлөй алушылар, конкурсқа қатысқандар несін албай ақшасын төлөй қойғанда байланышты жер қайғы қайтарылып алып, 3-ші жолу, 4-ші жолу деп айтып жатат. Газетаға шыққаннан кейін мен ошол құлақтандыру бойынша конкурсқа қатыстым. Аны областық мүлк фонды өткөргөн. Бұл объект 1998 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши өкмөт бекиткен приватизация программасы боюнча сатылган. Анан бул биринчи аукцион коюлган. Аукционда эч ким катышпай койгондо байланыштуу бир эл адам болгондон кийин конкурска айландырышкан. Анан мен айткандай 2 жол сатылгандан кийин 2 жолдон акчасы төлөнбөй, анан бул жер каралбай калгандыктан 3-чү жолу булар эмнеге чыгарган, конкурска чыгарган. Ошол конкурстан кийин кулактандыруу боюнча мен Кыргызстандын гражданы катары катыштым. Анан мен бул жерди куруу үчүн биринчи инвестор издедим. Инвестор таптым. Инвестор Кореянын Pacific Core Ltd деген крупный өтө чоң зор акчасы бар компания экен. Ошолор менен макулдаштым. Алар мага жардам бере турган болду. Эгерде мен ушул жерди мыйзамдуу түрдө алсам, анан бардык документтерди көрсөтсөм, алар менен келишим түзсөм, ошонун негизинде булар мага акча бере турган болушту. Биринчи башында 350 миң доллар бөлөбүз деди. Ал убакта билесиңер, bir kirpiç 40 тыйын турат эле. Азыр bir kirpiç 7 сом турат. 7 сом 8 сом турат. Ошол убактан кийин мен ушул жерди конкурста утуп алдым. Мен бул жерге 353 миң сом төлөдүм ошол убакта. Ошол убактагы азыркы акчага эмне кылганда, чакканда баягы инфляция, индексация деп коет. Ошолордун негизинде эсептеп чыкканда ал 30 үйдүн
30 kvartiranın акчасы. 30 kvartiranın акчасын алгам мен бул жерде. Эми азыр эгерде мен ала турган болсо, азыр 30 үй ала турган болсо, ар бири 40 000 доллардан болгондо эсептей бергиле биягын. Бул жер үйлөр болбош керек эле да, суношко түшүш керек эле. Анткени буларга 131 000 рубль копейкасы менен акча төлөнүп берилет экен. Ар бирине под роспись. Ал документтер да бар менде. Андан сырткары буларга Ош шаарынын 200-чү, 198-чи, 199-чу, 200-чү, 201-чи, 202-чи кварталдарынан участоктор берилет экен. 6 сотуктан жер берилет экен. Андан сырткары жана мен айткандай 131 000, 32 000 рубль акча берилет экен. Ал убакта кирпичтин баасы 3 тиын, цементтин баасы 4 тиын болгон убакта. Анан булар ошол жерге үйлөрдү салып, көчүп чыгып кетиш керек болгон. Булардын көптөрү көчүп чыгып кеткен. Чыгып кеткенден кийин бул жерге бош калган. Бош калгандан кийин 90-жылга сайыз удурагандан кийин баягы бесконтрольность болуп калган. Баягы эч ким көзөмөлгө албай, эч ким иши болбой калып, булар кайра секин өздөрүнүн баягы мурдагы ээлеп турган жерлери секин жайгаша берген. Жайгаша берген дагы ушинтип булар 90-жылдын 95-жылга чейин полный кирип алган дагы үйлөрдүн саны 23 болсо, 23 үйдү бөлүп 0,6 сотук, 0,8 сотук, 1 сотук, 2 сотук ушундай кылып отуруп булар 33 үйгө бөлүп алышат. Ошондуктан булардын колунда документ болбош керек да. Анткени 1999-жылы мага токтом чыгып атат. 1998-жылы мага көөлүк берип атат. Жеке менчик тууралуу. Мен силерге көрсөтөм. Берем, эгер кааласаңар копияларын беремин. Анан кийин бул жерге проект бар. Айттым го, проект бар. Проектти эмне кылыш үчүн, ишке ашырыш үчүн. Буга эми чоң акча керек да, ага инвестор керек. Мен айттым, инвестор алып келдим мен неден, Кореядан, Сеул шаарынан Pacific Core Ltd деген крупнейший компания менен договор түздүм. 350 000 доллар менен баштай турган болдук. Бирок аларга документ ушул жерлердин бардыгын тегиздеп, площадканы түзүп, аянтчаны. Ушул жерге курулушту башташыбыз керек эле.